Mame ma akwaba emfa umbra Ghana insem TVGH so wofre me Addo searching. No one disrespects Ekufu Addo and go scot free and same way and a Ghana fu be a day abetuja na denti and a Ghana for a day and same way Ghana fu be a day and same way atuja abranti be a day and same be a betuja sa His Excellency John Dramani Mahama a year ni ministers no Reshuffle be eba bekoso chese Ghana fu bebre na e complain is a ministers ne de chese inse hu kwa no mudi o refra fa e no mugum na chese omu hu omu left from omu right nti no Reshuffle enkoso na abranti e de ensem betu dwa se wate abusia se unim mensaka krata bi krata na da soro ha no na unim Frank Amoako hene ono na first no na oye regional minister ewa Ashanti region unim say Reshuffle na aba no ye yi ni de no call chieftaincy o and I want to hear paper na da soro ha no eye secret me nko na menya na unim say defense minister ye yinu Muntaka oh ye yinu President Mahama yinu ama wade Zeneto na baba ye defense minister o na ani gisem kra ne say ne ye me get kra wo sa Reshuffle ye abai Sam George ya tam na firi wo kra no obi a wontumi nya adwuma ye de ya Sam George say Sam George wontumi ko cabinet meeting bia mo ya man post bia mo ye yinu the free minister of communication anyone why no ye yinu free wo kra de obi foforo na aba be so me say Reshuffle na aba no me baby amani waye Sam George wa bought too much abusa for me te ho de achro papers me say document no a secret obi enyaye Reshuffle na agric minister so ya pam no ya pam agric minister Erikopoku na djuma nso ani ya pam ne firi okra so and the Reshuffle no Ashanti regional minister ye yi ne firi ye yi ye can say Muntaka Muhammad ono nso ye defense minister ye yi ne firi ye yi you can say some jata ye yi ne firi ye say busafo o de shepe panel that's wrong when ya nte say ministers ni bi eba be pension na obubo din no Sam George communication minister din ebe PM na communication ni din be PM no hwe video na se amanfo bre ma comment say sa information or they out no fake na no na obi be ma comment na o che say whether say fake and I say any fake no one disrespect Nanado and go scot free because also history na obi a wedi Nanado attend bia it that say obi a punishment and also obewu obi twantro to ne so wakodwon so won kremofo da ho owu NDC ni bi twantro to ne so say Nanado no ku ne yere o ne yere kwakwa wunya menkwa nko owu I mean you betimi ama examples be bright say Nanado indeed on kan na go scot free ampa into Sam George say His Excellency John Dramani Mahama ni ministers na oba besesa de bia akohyehyɛ ha no se wodi apie mampa ade a na kyerɛ sɛ adwuma a woyɛ de ma NDC na nka nsese nka wodi nsɛmhu kran ka wɔtachew but esan sɛ Nanado a wodi ne yɛ atwa apia edi na tem keka nkwasiasɛm de kyerɛ no sɛ ɔyɛ hwanhwanya ɔyɛ useless Sam George ɛka nsɛm nsɛm a wokan nti nyame atua wɔka di no saa Reshuffle na ɛba so no either say wodi wom ana ye fake information abeto out say wodi wom say ye fake say ye den kra ye gidi say ukufie adofo John Dramani Mahama wagu menimu asio Dramani Mahama wagu menimu ase wa meye me fere eye meniwo se meka se wo ye me nua be ma wo free sim enkrofo keka se cap no eya wo numu no bibi wom enkrofo keka o se cap na eya wo numu no bibi wom na mimpese mejiedi na nia Kevin Taylor eye no ama mi ya jiedi anase majiedi se
wo agana for edi omani ato so ato aba ma o se bra be ye adwuma no wo te ho na wo num tea ena Kevin Taylor shemra ma o kire wo nia wonye ni nia menye hey such an incompetent president wurade nyame mumma yenkotie mra To understand, we need to get to the bottom of this matter before you go on pension, or else through this matter you will be forced to retire. bam kakum yagini kokuo enum kokuo no atu nenum osi IGP obe force to resign wonu asori dem kura na wote America no wonu bele na wote America no wosi wo IGP obe force to resign obia ntumi nka hwe na se hiafo mate social media na se wo mu be ka no kra eno omo na IGP utumu omo won omo na utumi omo. The skeleton is in your cupboard. Go and search it. Go and search for that skeleton. Na munyai se mu oppress Ghanaians. Munyai se mu oppress Ghanaians. Mu oppress the poor Ghanaians, the poor innocent Ghanaians. I am begging you, take waste management. Let it come under your office directly. Put a desk and let somebody sit there. And then open the floodgates and say Ghana is ready for waste recycling. Just se adwene no esha won ni padua ne be bread red nanka wine Kevin Taylor bele we shemra na se two president for say ye we na che se adwene na da omampanyin ti mu no sebi esha enti no wo bia etumi to no fo enye sanka kraman ba we ebetu fo akire wadwuma he wo Kevin Taylor wo tim konswanim na se wo ye video bi a hwan na ahunu wo video a wo soro ene wo fam abada ya hyenika wo nanim nkuro etisei wo ye kosoro kobo wo soro kenten te se bode enyina boro so wo san soro etise kube a abodo so wano te se e ma panty no a wo de to wo mo pe no wano te se panty mu atwe wo ka kire kumase fo ma se wo mo panty mu kankan jimi wanko huwa ma panty mu na anya dai wo Kevin Taylor ese kumase fo ma address mu kankan se wo nko huwa ma panty mu a anka bedan wo di atope se kumase fo ma panty mu kankan Kevin Taylor eya fama papa ne jai ma no jai ma na wo hwehwia wo muturu mu a ebon na wo fi wo sori a wo be ka kire ma papa se wo mutobon wo mu pant mu kankan wo mfa oba penti a wo fa oba pa wo be wo se nye oba bia na ase bon ba de bia ko bi ma jene ma eno taltal o ma me ho ani turu mu bon nti no wo sori a na wo tu wo fi se oba bia sa he eya fa oba papa Jaya America Fulani na udi ne china wonware na se bon kankan ti se ko bi no eno to sorry a officer sa na man nyina ate ena yes no so ai abrante nso anu ya Kevin Taylor yes ya shenika she shorts unai kuro wate yes wa bo apo ai kai na no ya ma yenko tie bi na wo Kevin Taylor wo tim konswanim na se wo ye video bi a hwan na ahunu wo video a wo soro ene wo fam abada ya hyenika wo nanim nkuro etisei wo ye kosoro kobo wo soro kenten te se bode enyina boro so wo san soro etise kube a abodo so wano te se e ma panty no a wo de to wo mo pe no wano te se panty mu a Osmanfo panty we ana panty we ana no e se panty yes meeting no ye twam indefinitely member nim babiem standing committee the Central Regional House of Chiefs invited me papa, so my father was supposed to go today. Me papa you ready we you car in the garage or baby movie one on information say yes meeting no ye twam indefinitely member nim babiem
But you see, me papa. Oh, now where news? We were expecting this. When your news are with the bread, your name said this will happen because so you're hinting now you're incompetent chief. Sa political power, etume power. Nanka hinie die. Omra ya gbon refie. Omra ya nefie. Womra Ashanti Kingdom. Na political power entume mfrenka se. Mwa friend papa bi muntwom. Na ye kromfo na ebu baby se. Zo nam ten fekan anap. Enifrafo krom no. O akota one. Ono no yo hene wo. So what I say, I into some when you frafo crona, money mo ahemfo ne te ho no. Wa wo ya akata wa no, wo na wo ya. Enti ye ka ahemfo a omo nka ho. Ye ka ahemfo omo nka ho, omo ye ma, they are ladies. I zo nantem fiakan anap. You've been able to create something out of nothing on the internet to be able to take care of your family. Abra onko bi onko sesikandia. You have, especially if even I say on side uncle school now what may use the internet to make something better for yourself. You I think say where the point to be you are not supposed to prove yourself to anybody. Wo fui, mo hwe obi a wo to obi fo. Mo hwe Kevin Taylor wo to obi fo. Wonye bi ntia, wanye bia, nka waba be prove nkrofo. Wanye bi APF basement kitchen na wo block wo ho na. Nka wodi abekire nka wabe prove de dada. Adan yente na nanu car ni mileage akọ nanim. Abrochire yenton car by age, yeton car, yete car so say the marriage ekọ for my efo. Awukoto car yi 5,000. Obi anti the whole world obi ati ye say wo watch it na ya bring for car. Obi anti enti wo nka wo te fie wo fie na wo ti mu America hanka obi ehu. Me say me bie Ghana fo adwenu because adwene no sha enti omuni pedua no bre na me nyembre yo me nyemre ai me nyemre almost Kevin Taylor woni me ho time. Hey, me ye ne master. Obia woni master. Wiase obia woni master. Me ye Kevin Taylor master. Me ye ne master. Obia woni master. Obia ne master. Befu okra o master. Kennedy Japan o master. Me ye o master. Me ye ne master. Osro otumi be kafe. O kafe. Me boa evidence ano e de akoma America ban amana ya bona kofie eno ti na Ghana fo no de nani bre hiafo mo a mo ntumi nye ne hwe no no de so aso amoso na me ne native Virginia ha me man 1 month pese on be kafe nwe so wo suro mi ase me nye ne master wo fui nkwase Jimmy fo saa Kevin Taylor no kopie mu o Ghana pese wo sie fi pre mu ase amokuya ni heni aba hebe ma ne ye bia ene dress ne asuma fo se ya shenika na wona ya bobo se banche Adavo semohu between or kramai banu kodu fie no mo se dia na wo sie fi pre mo te se aboku ya ena bema ketechie free fansu kodu fie semohu se dia ye boje no so this is the difference nti ya ono Kevin Kramai Taylor no memfa wo ho entutu nipa